umntwana kamamkhulu wami. Yeah. So sithe masiyomlahla masiyofika le emathuneni sithe masihleli lapha phansi kwetende ngibone wonke umuntu emathuneni ophakathi kwethuna bekaphumile. Baphumile bonke abantu. Mangitshela umuntu osesayidini ukuthi uyababona manje labantu laba bahamba la. Bathi cha ngibabona. Ngathula. Kodwa mangithi sengibona nalo size kuye. Ngiyabona. Usisi wami. Umntwana kamamkhulu. Naye ngiyambona kodwa mangimbona ngiyabona ukuthi akekho right. So ngizama ukubatshela bonke ukuthi nangu lo muntu lo akekho right. Yeah. And the way angakhona uyakhuluma ukuthi bamthebulile. Why mele ningafakini umese phakathi kwethuna? Mele nifake umese lapha ya. Kusho wena. Kusho mina. So abantu abadala bebangangithembi. Idlozi laphakama khona lapho. Ngiyalwa ngifuna ukuya lapha ethuneni ngibatshela ukuthi kuyenzakalani. Mhlambe ngikhulumele lapha yani ke ukuthi ngicela ukuthi uzilwele la uyakhona. Ngoba ngiyazi ukuthi awuhambanga ngendlela eright. Mangiyilwa ngithi ngiyalapho abantu abadala bangibamba bathi ngayi.